Moje ime je Iva Plavšić, ja sam profesionalni fotograf. Razumijem vrlo dobro važnost vizualnog marketinga i kako on utječe na reputaciju vašeg biznisa. Događa se da loše fotografije u startu odbiju vaše potencijalne mušterije. I zato je jako bitno da fotografije vašeg interijera izgledaju reprezentativno. Sve fotografije koje ćete sada vidjeti u ovoj prezentaciji su moje.